献上感恩，在至高之处，我举手敬拜，天使天君同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。在至高之处，我献上感恩，在至高之处，我举手敬拜，天使天君同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。在至高之处，荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。在至高之处，我献上感恩，在至高之处，我举手敬拜，天使天君同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你，最大的荣耀都归于你，最大的荣耀都归于你。在至高之处，荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。以慈爱引领你赎回你百姓，以能力带领我回到同在里，每时代跟随，不偏不离弃，专心敬拜你。耶和华作王，耶和华作王，直到永永远远。命令风吹起，命令雨停息，永永远远掌权。
你作王，直到永远。耶和华，你作王，你作王，直到永远。耶和华，你作王，你作王，直到永远。耶和华，你作王，你作王，直到永远。我们呼求你，耶和华，你作王，你作王，直到永远。耶和华，你作王，你作王，直到永远。你说，当全心呼求，聆听你声音，大能彰显在我的生命里。寻求必寻见，祈求必应许，看顾我一切。你说，当全心呼求，聆听你声音，大能彰显在我的生命里。寻求必寻见，祈求必应许，看顾我一切。让我寻见你，更多认识你。亲近你，充满我生命，医治我心灵，一生跟随你，活出你心意。
小龙兄弟们，来那小兄弟们的起来，接下来跟大家兄弟们照片今天，ผมที่ทางแม่อ่านไข่เลาะคนจีเลยยุคไข่เลาะมาถึงจีไหมไอ้ช่องเสียนจิตการเชื่อมพูยุคไข่เลาะสกัดพอสุภาษิตยาซื้อ2 4สกัดจะเชียร์อะไรก่อนสกัดถึงจีไหมทางสกัดยาซื้อจิตที่ไหนหอ
生嘅上帝，阿們。大家接住講，弟兄姊妹唱，大家敬拜上帝生嘅上帝。呀，因為耶穌生嘅上帝，大家要敬拜人，大家要快樂，阿們。上帝來自耶穌嘅名字，醫治可愛，醫治強大，在十字架。來答下解罪，十年犯生有見故熱，耶穌行山，大家一次上帝來自耶穌嘅名字，醫治可愛，醫治強大，醫治強大，在十字架來答下解罪，十年犯生有見故熱，耶穌行山，前輩嘅生要受咗戒現時，前輩嘅生而為人而唔為人，前輩偽假啲而感受咗戒現時，愛你吃多還要意思，前輩上帝生。耶穌上帝，我同弟兄姊妹要謝上帝，又要快樂，又要意思，因為你耶穌上帝要向我實現別離，感謝你上帝，要嚟教我他通才，弟兄姊妹我想即刻佢啲慢慢操作起，愛乜嘅事情發生後，即刻所以世界上你，即刻啲上帝要教即刻通才，上帝要扶即刻，要見大即刻，愛乜嘅發生來你。要在我嘅心中裏，愛唔是就來叫你，只會要上帝。雖然山下要滿天，愛來到我心中裏，主耶穌也解愛，要在愛到你。
mà cái phát sen lôi ly nhiều thời ngã cái sim chúng ly ngài si giàu lời cứu đi chín bụi nhiều sông đi suy gian sáng hà nhiều muôn thi bởi lời đeo ngà sim chúng ly Chúa Giêsu nhà cài én oi yêu trói ngài theo ly nhà cài phá nhi chỉ hô ngài theo ly nhà cài phá nhi út ngài yêu ta yêu một yêu con con em thấy nhau Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi nhà cái phá đi chỉ hô ngài theo đi nhà cái phá đi muốn ngài yêu ta yêu một yêu con em thấy nhau biết Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi cho xin các bạn còn sống đi nào hãy mang cái sự chân phát sinh ôi mà cái phát sen lời ly nhiều thời ngã ngài xin chúc ly ngài si giàu lời cứu hi chiến vui yêu sống đi suy gian xa nhiều muôn thi bởi lời theo ngà xin chúc ly Chúa Giêsu nhà ngài én oi chiếu trói ngài theo ly nhà ngài phá đi chỉ hô ngài theo ly nhà ngài phá đi muốn ngài yêu ta yêu một yêu con em thôi nhắm nhang chân Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi ngài nói điều gì bạn ngài nghĩ lại nhà ngài phá đi chỉ hô ngài theo ly nhà ngài phá đi muốn ngài yêu ta yêu một yêu con em thấy nhắm nhang chân Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi nhà ngài phá đi nhà ngài phá đi chỉ hô ngài theo ly nhà ngài phá đi muốn ngài yêu ta yêu một yêu con em thấy nhắm nhang chân Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi nhà ngài phá đi nhà ngài phá đi nhà ngài phá đi chỉ hô ngài theo sao cảm謝你主耶穌哈利路亞感謝你主耶穌你不把晒要得要我要講可能哈利路亞可能吹nhắm nhang chân Giêsu sống đi ngài theo siêu xin nhà ngài phá đi nhà ngài phá đi chỉ hô ngài theo ly nhà ngài phá đi muốn ngài yêu ta yêu một yêu con em thấy nhắm nhang chân Giêsu sống đi ngài theo siêu xin đi nhà ngài phá đi nhà ngài phá
Yesus songti Haleluya, haleluya. Hina maraya nama sanaya lagu. Kamcha tu Yesu, kamcha tu ไงเจ้า Yesu. สาลอยกินไปไง Haleluya. เจ้าสาลอยจานมุย Shanaya la 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 ya nama sanaya lagu. Yesus songti. Ngày teo an si giao nhi. Ngày teo lời chan mùi nhi. Ngày teo lời luôn giao nhi. Luôn giao su Yesus songti. Hallelujah. Cảm cha nhi tu Yesus. Cảm cha nhà cái en tiền. Cảm cha nhà cái ơi. Hallelujah. Yesus songti. Ngày teo ăn si giao nhi. Lời cao mặt ngày teo xa. Hallelujah. Shanaya la 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 ya nama sanaya la bu. Yesus songti. Uravaraya nama sanaya la bu. Hallelujah, hallelujah. Cảm cha nhi xin lên cao mát ngày teo xa. Xin lên lời tố xin cha phun ngày teo xa. Xin cha phát sân phun ngày teo xa. Hallelujah, hallelujah. Uravaraya nama sanaya la bu. Hallelujah. Ngài tao xa相信耶穌上帝要在你，ngài tao xa相信神靈要在你，ngài tao相信提防亂發生嘅當條，ngài tao相信要提前日發生，因為耶穌上帝恩上ngài tao xa，耶穌做先者顯出本ngài tao xa，ngài tao熱扎心來到人嘅面前，來讚美你，來榮耀主耶穌，哦哈利路亞，即刻撲上奔主耶穌。Phật sự bên chủ gia sư, còn chủ gia sư thì ngày tao ăn xì dầu nhé, ngày tao ăn xì dầu nhé, gia sư tôi xin đẹp bên ngày, còn cái tê xây cái xin lên lấy tổ mông, xin lên lấy cao mặt ngày, cầm xe như xin lên, ngày tao sẽ xong xin lên như thằng ngày tao sẽ xe, xin như thằng ngày tao sẽ khiêu thọ, chủ gia sư như thằng ngày tao sẽ khiêu thọ, chủ gia sư tôi xin cha, trên đông chiều lấy trả, chú xin thì phật nhau, tại tao khiêu chồng lấy trả, chú xin thì mặt phẳng, chú mình thì tại tao xin thì khen tao. Hallelujah, hallelujah. Dịch xét cái cầm en dịch xét cái lung dầu, sung bên giá su kỳ tụ, kinh tông chiều à xin lên như cầu mắt ngày tao xa, nhà cái anh á lên đến thằng nhà cái thọ, thằng nhà cái phục chim,ใช้อาลีบุยสอทางยาหอใช้เกาะซาบุคาทางยาหอไงเต้าซาเซียงสินสองตียาสุกิตุกันเน้นนิดเช่นนั้นอยู่ต่อไงเต้าซาแกซิมจุกอยู่โตชุดเป็นไงเต้าซาคอนอยู่เฮียนชุดเป็นไงซาคอนดิจุกโบไงเต้าซาแกซิมไหนตาเคยไงเต้าแกซิมไหนตาเคยไงเต้าแกโนซีตาเคยไงเต้าแกยีคงเขาเลยเจ็บเนี่ยแกฟ้าเจ็บเนี่ยแกเนี่ยแกฟ้าไงเต้าซาเต้เซนเกามันเนี่ยพวกยินชอนเนี่ยแกฟ้าเกามันไงเนี่ยพวกยินเนี่ยแกทองหักกาจิบใช้จ้าสุกิตุกันเมียงไงเจ้ากำแอนไงเจ้าต่อเก่าสิกัดใช้เลยกังอาเมนสิกัดใส่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะเธอเป็นสองตียะมังยูโชจูเทของยะต่อจิวไปเข้าทางจูยาสู้เสียงเพลงกันเสียงชอบเสียงชอบya kiến tông chiều sĩ ca tu thằng lia cái đi chạm mũ si Petrus lấy còng thọ pun sĩ ca ti sĩ ca lấy phọ siêu bên kia cái phọ nhiên xiang kia phọ nhiên sang ya Ya, baik. Selamat sore. xiang lim chiều on Shalom. thầy phiên an Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. pun song ti Saya bersyukur boleh kembali ada di sini. cái cầm xia khỏi dưới tàu trần thay lì Ya, setelah melewati COVID beberapa tahun, thọ có liệt dòng nhân cái covid ya, gak bisa pergi kemana-mana. hiểu hi à bối Tapi hari ini boleh ada di Singkawang. tàn hè kinh nhiệt khỏi dưới Semua say xanh khỏi karena yang anugerah Tuhan. lung chúng Haleluya. song ti cái en tiền
Kali ini saudara saya datang dengan rekan-rekan saya. Lilin ngai lai kak ngai ke pen diu lai. Pertama adalah Pak Mesak dan Ibu, boleh bangkit berdiri. Kijit kau Ya, jiki yang mesak berjemaah. kak ibu. Ya. Oke, silakan duduk. Siap, Yang kedua adalah Pak Ali dan Ibu juga. Pak Ali kak ibu kiang ngai. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita, Hok saudara. sel pun sika song ti ya. Pak Mesak ini tinggal di Banyuwangi Dia Pak Mesak saya Wayuwangi hết đó. dan Pak Ali di Surabaya. Và dia saya si sui Pak Ali. Mereka baru pertama datang ke Singkawang. Kita Kijit lên lại tờ Sân Kiều Yang. Dan kiranya bukan yang terakhir. Mê hồn. Satu kali mereka akan datang kembali. Thì thích nhất kita lại tờ con trần. Karena mie hijaunya enak-enak. Jin bị cái trang miệng ăn hồ xịt. Haleluya, saudara bersukacita. Ayo khai xem hiông thịt chị mày. Puji Tuhan. Cảm ơn song ti. Saya mendengar pelayanan HK berkembang. Ngày thằng tàu lia cái hạ ca chi phí chén trên chén Sampai ca. seluruh Singkawang ini penuh kemuliaan Tuhan. Từ chén Sân Kiều Yang năm năm ta chẳng yêu công dung song ti cái. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan sore ini Chỉ có lại còn lia cái phản như kinh tông chiếu. dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sẽ si thu hằng tròn dít thì phát giác. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman. Chỉ có lại kinh trùng song ti cái phản như khi hằng ai. Kita akan baca firman ini dengan sungguh-sungguh. Chỉ có lại chín trên thì theo xin mê thúc. Mari baca. 2, 3. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai Amin. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan. Họ theo Silakan bên song duduk. ti chẳng sao. Bapak Ibu Saudara, Hiông thịt chị mày. tadi dikatakan firman Tuhan, Thầy dân cái phản như con. kita akan menerima kuasa. Chỉ có tạch song ti cái nén lít. Katakan menerima kuasa Con chấp nén lít. kalau Roh Kudus Hay con xin linh. turun atas kita. Thung man lọ chị cả lì. Jadi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, Jadi hay con dia cái xin linh thung man lọ chị cả xin thị lì. firman Tuhan berkata, Phản như con. kita akan penuh dengan kuasa. Chị cần yêu chén nem cái nén lít. Kalau kita bicara tentang gereja, Hay chị các con tổ xin thông gì na. kalau kita bicara tentang ibadah, Hay chị các con có chi phí gì á. kalau kita bicara tentang pelayanan, Hay con chị các con tổ si phùng chủ gây na. kalau kita bicara tentang hidup kita, Hay chị các con có chị các cái sinh vật chung gì na. maka ini bukan bicara tentang kita. Dia chụp mẹ con có chị các tân xá. Ini bukan bicara tentang manusia, Dia chụp mẹ con có nhìn lũy. tapi ibadah kita, Tần hay chị các cái chi phí. hidup kita Chị các cái sang miệng chung. berbicara tentang Tuhan, Chú hay con có song ti. berbicara tentang Roh Kudus. Con có xin linh. Apa artinya ibadah tanpa Roh Kudus? Hay mà cái gì xin hay còn cái chi phí mô xin linh tông chung. Apa artinya pelayanan tanpa Roh Kudus? Chị các si phùng song ti hay còn mô xin linh nhưng mà gì xí. Apa artinya hidup tanpa Roh Kudus? Chị các sang tổ hay mô xin linh nhưng mà gì xí. Semuanya akan sia-sia. Luôn chúng tôi nòng phí. Semuanya nggak akan berarti. Luôn chúng tôi mô gì xí. Tapi bersama dengan Tuhan, Tần hay cả song ti chung như bersama hả. dengan Roh Kudus, Cả xin linh chung hidup hả. kita akan berarti. Thì các cái sân phát Hidup chung thì kita các akan luar biasa. Fit phiết kẹng. Berbicara tentang Roh Kudus, Còn tàu xin linh gì na. ini bukan hanya bicara pada hari Pentakosta, Dia chụp mẹ còn tàu lia cái Pentacosta. tapi setiap hari, Tôi hay còn có mấy nhiệt. setiap saat Mấy nhiệt xíu xí. berbicara tentang Roh Kudus. Tôi hay còn tàu xin linh. Karena yang pertama, Dia si dít. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Xin linh tôi hay song ti cái gì cả. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Xin linh mẹ tăng chẳng còn tàu nén lít. Roh Kudus bukan sekedar tenaga. Xin linh mẹ còn cái khéo cái lít. Roh Kudus bukan sekedar energi. Mẹ còn tàu phiết phiết cái lít. Tapi Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Tần hay xin linh tôi hay còn có song ti cái linh. Dia adalah Roh Allah. Tôi hay song ti cái linh. Wujud Allah kita dalam Kristen. Wujud Allah kita bicara Tritunggal. Chít ca hiền chút tôi hay còn có cái song ti cái.
Makanya dalam Kristen dikenal dengan Tritunggal. Makanya saya lihat kayak gitu tuh kong tao yu sam với chi diệt. Ada yang disebut Allah Bapa, Yu cái tu kong tao thiên phu, ada yang disebut Allah Anak, yu cái tu kong tao sin chế, ada yang disebut Allah Roh yu Kudus. cái tu kong tao sin lên. Zaman Allah Bapa dari mulai Adam Sai thiên phu cái sampai zaman Tuhan Yesus. Sai thiên phu cái si chết bông bái thiên phu tao Itu zaman Allah Bapa. tu hay kong tao thiên phu cái Zaman si Allah thầy. Bapa itu kita bisa dengar suara Tuhan langsung di telinga. Sai thiên phu cái si thầy cái hạ chỉ cái nén thang song ti cái sang langsung nhị khúc này. Kalau sekarang kita dengar suara Tuhan lewat dorongan roh. Dan hay kin hạ chỉ cái thang song ti cái sang thô cô cái xin lên. Kalau dulu langsung di telinga. Hay kong bông bái langsung chít chập nhị khung. Jadi kalau saudara mau dengar suara Tuhan langsung di telinga, Jadi hiung ti mai thang song ti cái sang langsung chít chập nhị khung. harusnya hidup di zaman Musa. Tu ơi chơi lia cái Musa cái si thầy. Saudara terlambat lahirnya. Thẹt hiung ti mai thẹt mãn chút xe. Karena sekarang Tuhan nggak bicara di telinga langsung. Jin bởi lia song ti mo langsung nhị khung li Tapi Roh kong. Kudus bicara dalam hati kita. Tan hay xin lên Lewat kong. dorongan-dorongan. Tan hay xin lên kong chơi thì cái sim trong đi tết. Zaman Allah Bapa bisa mendengar suara Tuhan langsung. Chơi thiên phu cái si thầy cái hạ hiệu thằng lia cái sang chít chập. Tapi kalau berdosa langsung mati. Tan hay kong tiết lót suy ốt thì langsung si thẹt. Karena bukan zaman anugerah. Jin bởi tổ mẹ en tiền cái si thầy. Kalau sekarang saudara berdosa, Tan hay kinh hạ hiung thì mới bật tiết lót suy chi xí. nggak langsung mati. Bởi langsung si thẹt. Kalau ini ibadah zaman perjanjian lama, Hay còn lia cái chi phi hay chơi bông bày lộ khiếp cái si thầy. tiap ibadah perlu peti mati. Mỗi dịch cái chi phí si giàu du con chơi. Bisnis paling laris, bisnis peti mati. Suy xeo cái sen phát suy xeo cái theo lũ tôi hay mày con chơi. Tapi sekarang zaman anugerah. Tan hay kinh hạ tu hay en tiền cái si thầy. Kalaupun masih jatuh dalam dosa, Hay còn tu bày tiết lót suy si si. Tuhan masih bilang tunggu. Song ti Tuhan còn tần hạ lấy. Mana tahu besok dia bertobat. Hay lại là ra ti sao cho cái phi cõi. Mana tahu minggu depan dia bertobat. Mỗi thiên cái hạ đi bày cái phi cõi. Zaman anugerah memberi kita kesempatan untuk pertobatan. Kinh hạ cái si thầy en tiền cái si thầy tu hay song ti pun cái phi cõi cái si chết. Setelah zaman Bapa ada zaman anak. Chơi thiên phú cái si thầy cô hiểu còn du nát cái si thầy du lại chỉ cái si thầy. Zaman anak adalah zaman Tuhan Yesus. Chơi nát cái si thầy tu hay si thầy tu Yesus cái si thầy. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tông cái dịch hạ Yesus hết chơi xe kiên cái hạ. sama dengan saudara dan saya, Dịch giống cả hiung thì chỉ mới gặp ngay. dia menjadi manusia. Kita biến sang nhìn. Itu zaman anak. Các tu hay lại cái si thầy. Kalau zaman Bapak saya sebut zaman wibawa. Hay còn lia cái thiên phú cái si thầy ngay tu còn lia ăn vui khiếp về. Zaman anak, zaman kasih karunia. Chơi lia cái Yesus cái si thầy tu en tiền cái si thầy. Kasih karunia adalah Tuhan rela jadi manusia. En tiền cái si thầy tu hay song tí nhận sim biến sang nhìn. Itulah kasih karunia. Các tu hay en tiền. Lalu setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya, Dân hiểu dia cái Yesus kết thúc cái cung lại còn á. setelah dia mati, dia bangkit, Khi xì liệu trong chung có được cái phúc phát. dia naik ke surga. Khi tổ trọn thiên ca. Maka tibalah zaman Roh Kudus. Tu hay tèo lia cái xin lính cái si thầy. Kalau zaman Bapa, zaman wibawa, Hay còn thấy thiên phu cái si thầy cái hạ tu cho cái si phun bùi phong cái cô kiếp về si kalau thầy. zaman Yesus kasih karunia, Hay còn thấy lia cái Yesus cái si thầy tu en tiền cái si thầy. zaman Bapa itu seolah-olah Tuhan di atas, umatnya di bawah. Thấy thiên phu cái si thầy biểu示lia cái thiên phu thấy tặng co kia cái
kia cái môn thu thu xoay xin thu thu xoay tẻ Zaman anak dia turun ke bawah mendekati kita. xoay xoay kia giá số cái xí thoại kia ha tao lấy chuyện xe lấy khuyên hiện xịt cả Jadi pada waktu Yesus di Israel, jadi tông giá số xoay dí sẽ liệt cái há dia berjalan dengan murid-muridnya setiap hari. khi mấy nhiệt cả kia cái môn thu cả cái thu thì cho hà hàng Tuhan Yesus dekat dengan manusia. lihat cái giá số song ti khuyên cả kia cái nhìn lời Sama seperti Ko Apin ini dekat dengan saya. siết giống cả cái Petrus cả có apin Tapi masih di luar. tan hè han xoay ngồi Ko Apin tidak ada di dalam saya. có apin mau xoay kia cái nội dung Kita memang sudah dekat. siết cả mình mang xiong khuyên Tapi masih di luar. tan hè han xoay ngồi Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tông giá số song điều thiên thong xí hẻo maka tiba zaman Roh Kudus. chú hệ tàu lia cái xin lính cái xí thoại Dia tidak di atas, kí mẹ xoay tặng có dia tidak di luar. kí mẹ xoay ngồi bơi Tapi Roh Kudus tinggal masuk dalam hati kita. tan hệ xin lính lọ xoay thì cái sim chung đi hết Roh Kudus ada dalam hati kita. xin lính yu xoay thì cái sim chung lì Tidak ada terobosan agama melebihi kehebatan Kristen. mô yu dịch cái cầu yu khiang con nén cô thì cái kỹ thuật cặp Maka saudara bersyukur jadi orang Kristen. makanya hiung thì chỉ mới cảm en cảm thiệp thì cái hiểu châu chắc kỹ thuật Karena hanya dalam iman Kristen, Jin bì đó sẽ tăng强在信心嘅基督徒嘅信心。 Tuhan tidak jauh, 上帝唔係人， Tuhan tidak di luar, 上帝唔係外邊， tapi Roh Tuhan ada di dalam 但係 dalam 信 diri kita. 靈要在自己心中。 Karena itu di zaman Roh Kudus saat ini, Jin bì đó kinh hạ呢個信靈嘅屍體， kalau zaman Bapa adalah wibawa, 係講在天父嘅屍體嘅下， kalau zaman Yesus kasih karunia, 係在呢個耶穌嘅屍體到恩典嘅屍體。 maka di zaman Roh Kudus adalah zaman kerjasama. 但係在呢個信靈嘅屍體都係自己強下做。 Saat ini konsep keimanan kita, 見下自己嘅信心嚟講呢， kita harus bisa kerjasama. 自己有熱嘅強下做合作做。 Mari katakan kerjasama. 你睇講合作做。 Ini zaman kita bermitra dengan Tuhan. 你見下屍體自己合作กับ上帝做。 Maka satu kalimat sakti di zaman anugerah. 熱嘅法釋歡眼嘅法出呢嘅恩典嘅屍體， Tanpa Tuhan kita tidak mampu. 係講冇上帝自己冇本事， Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. 但係冇自己上帝唔係。 Karena itu kita harus mau. 因為到呢一次家熱天都愛， Katakan kita harus mau. 講自己熱天愛。 Kita harus bisa kerjasama dengan Tuhan. 自己愛曉กับ上帝合作做。 Ada orang bilang begini, 有人咁樣講， saya mau bahasa roh kalau Roh Kudus goyang-goyang lidah saya. 我愛講呢一個釋馬法靈法係講信靈有愛無信有 Saya 愛。 percaya orang seperti itu nggak akan pernah bahasa roh. 我相信咁樣嘅人唔識得到呢一個靈法， Karena Roh Kudus tidak akan goyang-goyang lidah saudara. 因為信靈冇有呢一個釋馬， Harus ada kerjasama. 熱天愛要強下合作做， Ada langkah iman. 要熱嘅信心嘅腳步。 Maka saudara yang rindu penuh Roh Kudus, 係講呢一個兄弟姊妹要集愛心日心焦嘅心信靈嚟講啊， saudara yang rindu dapat bahasa lidah, 即係要學慕嘅心嚟講，愛呢一個靈法、釋馬法， minta dengan sungguh-sungguh. 你漸漸要跳心格嘅合作做。 Dan ketika saudara merasakan lawatan Tuhan, 當兄弟姊妹知道呢上帝嘅大方門， bertindak dengan iman. 嚟行同用日信心嚟行同。 Ketika kita bertindak, 當時嘅行同之時， ketika kita kerjasama, 當時嘅自己合作做之時， maka perkara besar pasti akan terjadi. 係事發生，熱天發生。 Ketika anggur di Kana habis,
當呢一個anggur酒超嘅講出加拿嘅嚇， Tuhan melakukan mujizat. 上帝做先知， Dia mengubah air menjadi anggur. 佢改變呢一個水變成呢一個酒。 Karena kalau Tuhan tidak membuat mujizat, pesta itu akan malu seumur hidup. 因為就係講耶穌冇做一個先知，呢個人落嘅 pesta 小利嘅聲音。 Dan ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur, 當耶穌當上帝做呢一個水變酒之時啊， Tuhan tidak bekerja sendiri. 上帝冇咩佢嘅單殺做， Dia bekerja sama. 佢合作向下做， Ada pelayan-pelayan. 要嚟到佢嘅用人。 Maka Tuhan Yesus memberikan instruksi. 耶穌命令 Isilah tempayan itu dengan air. 捏呢一個鵪捏呢水， Lalu para pelayan itu mengisi. 然後嘅班人嘅捏嘅做。 Tuhan Yesus berkata, sekarang cedok air itu. 耶穌講啲碌嘅水， Dan bawa kepada pemimpin pesta. 就到嚟帶去每日扎嚟啲大理呢嘅 pesta。 Ketika dicedok, itu air. 當佢就呢索水之時啊， Tapi ketika dicicipi, itu anggur. 但係當佢試之時啊，嗰度酒。 Mujizat terjadi ketika ada orang yang kerjasama. 先至發生當有人家嘅合作做嘅下。 Amin. 阿們。 Maka saudara kalau mau menerima perkara besar, Makanya yung titimay ay tiap niya thai si lấy con. kalau kita mau mendapat mujizat, Hay còn si cái tật tàu xin giác lấy con. kalau kita mau makin diberkati, Hay còn si cái tật semakin song ti chúc phúc. kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Si cái jet lấy jet song ti chung si ka. jangan malas, Mồ lan si. jangan pasif, Mồ tiêm tiêm. jangan diam, Mồ tiêm. tapi bergerak, Tan bekerja he. sama bersama dengan Tuhan. Tàn hệ ở hang thôn cả song ti hấp trọ cho. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, Mồ song ti si ka mồ bùn sĩ. tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Mồ si ka song ti mới cho. Ini zaman Roh Kudus, Lia chu hệ xin lín cái si thái. ini zaman kerjasama. Lia chu hệ hấp trọ cho cái si thái. Maka semua orang Kristen yang hidupnya dahsyat, Makanya lung chúng Kitô thu sinh phát trung tổ khiang ngày nén ngày bí phong ngày. semua orang Kristen yang mengalami pemulihan Lung chúng dia Kitô thu tật tổ song ti cái phi phu. adalah orang-orang Kristen yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Chú hề cả song ti hấp trọ cho ngày Kitô thu. Sekarang adalah zaman Roh Kudus. Xin hạ tu hề xin lín cái si thái. Dia tinggal di dalam kita. Khi hết chơi si cái nơi chung lý. Dan mari kita belajar bekerja sama dengan Dia. Lại si cái lại họ hấp trọ cả cái khung hạ trọ. Tugas kita memberi. Xịt ca cái trọ tu ai pun. Tugas Tuhan memberkati. Song ti cái dịch nhìn tu chúc phúc si ca. Jangan saudara rindu diberkati, Một hiông thì mày ôi tật phố. tapi tidak pernah memberi. Tàn hệ xịt ôi pun. Jangan pelit, Mồ hấp xếp. jangan medit, Mồ hấp xếp. jangan kikir. Giá dịch chọn còn không? Amin. Jangan takut menolong orang. Mồ kiang to lòng nhìn. Tugas kita memberi. Xịt ca cái xịt nhìn tu hệ pun. Pak, tapi saya uangnya sedikit, Pak. Pak tàn hệ ngàn lưới ăn sầu lì. Uang saya tidak banyak. Ngàn lưới ăn tơ. Justru karena tidak banyak, ngapain Anda pegang? Justru xong rồi tít như hắn liêu ta mấy. Saudara kalau pegang uang mau banyak apa sedikit? Hiông thì mày hay còn nát lưới như ấy to ya hay xảo. Siapa yang mau pegang uang banyak? Angkat tangan. Hay sai nát to lưới cái chỉ xíu. Nát to ấy. Mau pegang uang banyak apa sedikit? Sổ to ya sổ xảo. Wah, ini banyak nggak angkat tangan? Ăn Berarti to mau kia xíu. Mau yang dikit. mau yang dikit. Ăn to sổ nát ít hả? Berarti khotbahnya mesti 2 jam biar lulus. Ini diajak megang uang banyak aja susah. Lihat theo nhí nát sổ to lưới đồ ăn khủ. Anda ini diajak kaya aja susah Nah gimana? lihat theo nhí Phật chắn nhí đồ ăn nan mà. Saudara mau pegang uang banyak? Hiông thì mày ta to lưới.
Syarat orang pegang uang banyak, gia cái theo khiển nhìn cha tô lý cái nggak mau pegang uang dikit. mày cha gì tít tít để lui Jadi yang mau kaya, jadi oi phát thấy cái nanti pulang ke rumah menghadap kaca. cả hạt chọn được buộc khác yang cái kia này Bilang kepada orang yang ada di kaca itu, cả lẽ kiang tu lý con ấy nhìn cả lý tu lý aku mau pegang uang banyak. ngay oi cha tô lý Amin. amen Nanti praktekin di rumah ya. cả hạt chọn buộc khác chỉ cho đấy Saudara ngaca, lalu ada orang nanti di kaca itu. yung thì mày chào kiang cả du kiang tu cái du nhìn Dan bilang sama orang itu, cả cái kiang tu cái nhìn con kamu mau pegang uang banyak. như ai đặt tô lý Dan teruskan, kalau uang tidak banyak, có sẽ hay còn tô lý đây con jangan dipegang. một cha buồn buồn Siapa yang hari ini merasa uangnya tidak banyak? hay là sao khi như chỉ là cái bạn tô lý cái Kalau saudara merasa uang saudara hari ini nggak banyak, hay còn hiếu thì mày chỉ đó cái nhân như cha đó bạn tô lý đây con jangan dipegang. một cha ăn buồn Karena tadi kita sudah sepakat, nhưng bởi thay sân chỉ ca gì kiến còn họ leo kita mau pegang uang banyak. chỉ ca ở cha tô lý này Jadi kalau uang tidak banyak, giờ đi hay còn tô lý đây con saya tidak mau pegang. ngày mày cha Maka saya pribadi, mà cả nhà nghe tân sao đây con kalau saya merasa uang saya tinggal dikit, hay còn ngay chỉ đó ngay trong ăn tịt lý đây con saya habisin. ngay biong chiêu gì Karena kalau pegang uang dikit itu nggak happy. nhưng bây giờ nào gì tịt lý mô phân hỉ Nggak ada orang bahagia bangun pagi mô nhiên yêu khai lót cho thì nó hồng lại con dan dia tahu dompetnya kosong. cái tí kia cái đồng bẹt mô tung gì mô lý Nggak ada orang bahagia. mô khai lót Jadi kalau saudara mau bahagia, giờ đi hay còn hiếu thì chỉ mày khoai lót phân hỉ syaratnya satu. kia cái theo khiển tu hay dịch khai Tiap bangun pagi buka mata, mỗi dịch cháu xin hồng lại tạc hơi một chú lại Anda tahu di dompet Anda tebal semuanya. nhị tin nha cái đồng bẹt tụ phun phun lung xuống Jadi kalau uang tinggal dikit, giờ đi hay còn ra lý xong rồi dịch tết jangan dipegang. mồ này cha buồn buồn nào Lepaskan saja. biong hết kì Yang penting cara melepaskannya. suy sùng giàu tôi dặm anh nhìn lại biong ra cái phong chết Bukan belanja, mê dù may đúng gì bukan pesta. mê hi dân lót thì phong Ada anak PA saya, dù nga cái nghe câu cho đây họ sang dia tulis di status WA, khi xả chơi về a cái tết uang sudah tidak banyak, lui gì kinh tao leo jadi harus dipakai belanja. jadi ơi dùng lấy may đúng gì By Petrus Tarigan. mày Petrus tay Saya nggak ngajar begitu. ngay mô anh nhông cao ấy Jadi kalau uang tinggal sedikit, jadi hay còn lui xong rồi dịch tết bukan belanja, mê hi may hết kì bukan pesta. mê hi cho pesta Kalau uang tinggal hay sedikit, còn lui xong rồi dịch tết tabur, lại chung memberi, phun tolong orang. to lòng nghìn Amin. amen Ada dua tempat kita memberi uang. dù lượng cái bị sợ thì cái lại phun lui Pertama, orang miskin. thì dịch khiếu người nhìn Yang kedua, pekerjaan Tuhan. thì nhé xong thì cung sọ cái Jadi kalau saudara mau diberkati, jadi yung thì mày tật phố banyak tolong orang miskin, ơi to lòng khiếu người nhìn banyak dukung pekerjaan Tuhan. to lại thành xíu để xong thì cái cung sọ Kalau ada orang miskin berani nolong orang, hay còn yêu khiếu người nhìn khéo người nhìn cầm to lòng nhìn itu malaikat juga kaget. cầm malaikat tu hak to Karena semua orang miskin itu kerjaannya mengeluh. nhìn bởi luôn chúng khéo anh nhìn so cái cung cái chen lý chen Habis uang mengeluh, lui siêu yêu cái chen habis beras mengeluh. mỹ siêu yêu cái chen Seluruh orang miskin itu mengeluh. luôn chúng nhìn khéo anh nhìn tu hết chen Bahkan kalau saudara pergi ke kota Bandung, như hay còn hi ra cái Bandung này còn orang miskin kalau nyebrang jalan raya dia santai. hay còn dia cái khéo nhìn cô thay lúa cái sẵn tay Orang yang pakai mobil harus tunggu dia dùng chọn mô tô nhìn chạy tay nó dan dia nggak merasa salah.
Kalau kita mau chỉ đạo cứu cho Kalau dia ditegur, hay còn cái tính yêu nhìn bà kia lại còn kenapa kamu begitu? nhìn thầm mày nhau nghe Dia jawab, cái anh ghê cái phi kan tập aku miskin. căn ngày khéo Jadi di kota besar, giờ lấy thầy siêu tu cái orang kalau miskin nhìn hay còn khéo merasa nggak pernah salah. mà sao bị ứng xích cho cái Mengeluh nggak salah. sen mỗi sao là Bahkan ganggu orang merasa nggak salah. cậu nhìn liao tiêu nhìn yêu mau chỉ ở sao là Beset mobil orang ngerasa nggak salah. Apa itu beset? Itu bahasa Eropa. Rusak mobil orang. cả những này cha yêu mới chỉ ở sao là Alasannya satu, kia cái alasan gì cái kan aku miskin. căn ngày khéo Saya harap orang gereja nggak ada seperti itu. ngày hy vọng lấy xin thông tụ với nhìn mua nhau nghe Ada amin. yo amen Kita boleh belum kaya, chỉ các khổ yêu mang yêu tiền tàu lôi tapi tidak ada iri, tàn hẹp bởi yêu căm nhà này sim tidak ada dengki. bởi yêu Malah jadi orang miskin yang berprestasi. so khéo cái nhìn yêu cho khen cái gì Uang kita belum banyak, chỉ các cái lưới mang to lại còn hidup masih sederhana. chỉ các sinh vật trung hành yang in phi xong Mungkin mobil belum ada, khổ nên mang yêu cha lượng tapi kita berani bantu orang. tàn hệ chỉ các cảm to lòng nhìn Nanti Tuhan bilang yang begini belum pernah kita lihat. các hạ song thì còn dia trường liên nhong chỉ các mang dịch còn Kalau ada orang miskin mengeluh, hay còn yêu khéo nghe nhìn khéo nhìn sen itu biasa. các chú hay bị sim pin trong này Karena hampir semua orang miskin nhưng mà akan mengeluh. nhưng mà tao lung tung khéo cái nhìn tu hay cái sen Tapi kalau ada orang miskin jadi berkat, tàn hệ yêu khéo cái nhìn khéo nghe nhìn lại chúc phúc pasti nhìn luar biasa. biết thiên phít phết Ada thiang amen. ada amen Sebenarnya menolong orang tugas orang kaya. xích gì lại còn to lòng nhìn na tu hay yêu tiền nhìn cái xích nhìn Jadi kalau saudara merasa sudah kaya, giờ đây yung thì mày chỉ đó yêu tiền nào tapi malas nolong orang, tàn hệ lăn si to lòng nhìn Anda nggak lulus jadi orang kaya. nhưng xin công cho yêu tiền nhìn Karena tugas orang kaya tolong orang lain. nhìn vì đó là cái yêu tiền nhìn này to lòng để khéo cái nhìn Kalau ada orang kaya menolong orang, vậy hay còn yêu tiền nhìn to lòng nhìn kalau ada orang kaya jadi berkat, hay còn yêu tiền nhìn chúc phúc nhìn kalau ada orang kaya sumbang gereja, hay còn yêu tiền nhìn lại chân sung pun dia cái si phung dia cái itu xin thong sebenarnya biasa saja. xích gì xong các tu xin xong này nhật Toh xong dia kaya. ký gắt yêu lười Kalau ada orang pinter jadi juara, biasa namanya juga pinter. hay còn yêu thông minh này nhìn tất cả kiếm thì giết juara giết hay còn các căn bịa sa Tapi kalau ada orang bodoh jadi juara, tan hay yêu còn cô nga ini nhìn luar biasa. tất cả thì giết ya tu phít phết thiang Kalau ada pendeta berkhotbah, hay còn yêu mộ si li còn thọ biasa aja. biasa Namanya juga pendeta. yang miang no pendeta Masa pendeta mancing? masa pendeta hitung Jadi kalau pendeta berkhotbah, jadi còn mộ si li còn thọ itu biasa. các tu nhật xong này Tapi kalau saudara yang bukan pendeta, tan hay yung thì chỉ mày mộ si cái saudara berkhotbah, yung thì chỉ mày còn thọ saudara beritakan Injil, như chân phụ chim saudara doakan orang, yung thì chỉ mày tỏ cầu bên nhìn itu yang luar biasa. ca tu phít phết thiang ngày Ada amin. ada amen Jadi walaupun kita belum kaya, jadi suy nhân thì ca mang còn ngồi du thiên như này còn mari jadi berkat. lại thì ca tổ phụ bên nhìn đặt Kalau ada orang miskin berani jadi berkat, hay còn yêu cô khiêu ngay như này còn lại tổ phụ bên nhìn đặt lại còn langsung Tuhan bilang, làng xuống sông tì còn orang ini nggak layak miskin. liền nhìn nhìn coi khiêu Karena walaupun dia masih miskin, nhìn bị tao cái hắn khiêu đi dia mengerjakan tugas orang kaya. khi cho lẽ du thiên nhìn cái chít nhìn Langsung Tuhan bilang sama malaikat, làng xuống lẽ cái sông tì cái thiên gì còn buka terobosan, ta khơi bên kia berkati orang ini, chúc phúc lẽ cái nhìn berkati dia. chúc phúc kia Mari kita kerjasama. lại thì ca hấp trợ trợ Tugas kita memberi, thì ca cái cho cái
Tugas Tuhan memberkati. 上帝祝福大家， Tugas kita beritakan Injil. 大家嘅節日要傳福音， Tugas Roh Kudus melawat hati jiwa-jiwa. 上帝嘅節日嚟恢復呢嘅搖話嘅心， Jadi jangan diam, jadi 唔好掂， jangan malas. 唔好懶事。 Lebih baik dihina karena beritakan Yesus. 個人本人險自家傳出耶穌， Saya rindu sekali dihina karena Yesus. 我十分要隻愛心，本人險因為到耶穌， Saya suka dihina karena Yesus. 我按數吉本人險因為耶穌， Karena kalau kita dihina, ditolak karena Yesus. 係講要人險要人墮落自家因為耶穌， Itu kasih karunia yang luar 家 biasa. 就係撇撇嘅恩典。 Jadi kalau saudara beritakan Yesus, jadi 兄弟姊妹傳耶穌， ada orang yang mungkin marah, 係講冇可能要人罵， ada orang yang mungkin tolak. 可能要人唔愛， Ada satu pendeta besar di Medan. 要在美丹要隻題目先。 Gerejanya salah satu gereja terbesar, puluhan ribu jemaatnya. Kia cái sinh thông an thái kia sip ban nhị kia cái sinh thu. Waktu saya dulu ikut KKR dia di Senayan, Tong ngày thành lia kia cái si pui si sai Senayan. waktu dia doakan dari mimbar, Tong ki to kau pun nhìn chung à lê tết. itu saya Mimbar. terlempar. Ngày cái chi si tin tép sẹo. Pendeta ini memimpin jemaat, pelayanannya luar biasa. Lý gia mộ si pít pét khiang pít pét nén kia cái tài liang. Dia bukan orang yang pasif berbicara. Ki mê còn ăn khiang còn phá cái nhân. Saudara tahu kenapa bisa begitu? Hiong thì chỉ mày tim mò tam mày hiểu nhau nhân. Karena waktu dia jadi jemaat, Jin bị rồi tông ki cho jemaat chi si cho sinh thu chi si. kemana-mana dia bawa traktat. Hiya bui gitu tai lia cái berita. Kalau dia pergi naik bus dari Medan keluar kota, Hay còn cái tập cha xây dia cái chut semua Kota. orang di bis itu, termasuk supir-supirnya, Lung. dapat traktat. luôn dùng cho cái cha tụ cái tật tờ cái trong chỉ yêu siêu xịt cái. Sampai orang bilang ini orang kurang kerjaan. Tự nhiên các con ấy liam một công作做cái nhìn. Ini orang kayak orang gila. Liam nhìn đeo con cái nhìn nào. Di mata manusia dia boleh gila. Chơi nhìn cái ngàn chung cái coi Tapi con. di mata Tuhan dia berharga. Tapi chơi song ti cái ngàn chung cái song tàn. Dan dia dipercayakan menangkan puluhan ribu jiwa. Wah cái song ti xin cái mẹ tại an bao nhiêu xin chủ. Cabang gerejanya 400 di seluruh Indonesia. Chơi thiên nhiên này cái coi cái trả bằng cái xin thông 30 bạc cái. Sampai hari ini hampir setiap hari Tàu kinh phu nhiệt trang hiểm mấy nhiệt. saya mendengarkan khotbah dia berulang-ulang. Ngay thằng cái con cái thọ to ơi to hi. Saya lihat Tuhan bekerja luar biasa Ngay con song ti cho pít pét nén pít pét khang. karena dia mau dipakai Tuhan. Jin bị cái ơi song ti dùng. Saya percaya malam ini Ngay song xin kinh tông chịu. siapapun saudara, Hay lại satu hầu như hiung thì gì mày. mungkin buat orang saudara nggak ada harapan. Còn nên các con như mô hy vọng. Mungkin buat orang saudara bukan siapa-siapa. Mungkin còn nên các con như mẹ lại sa. Bahkan mungkin saudara sendiri pesimis dengan diri Anda. Còn nên như các tan sa con à. Tapi kalau saudara kerja sama sama Tuhan, Tan hay hiung thì mày cả song ti hấp trọ trọ lại con. tidak ada yang mustahil. Mau juga Tuhan mau akan konon. pakai hidup kita. Tông ti dùng thì ca cái sân vật. Pertama kali saya pergi penginjilan ke Freeport, Tông thì dịch lên ngày hi uốn đặt thì phong lại chân phụ diêm. saya diundang berkhotbah di Freeport, Ngai- pertambangan emas Papua. À ngay thấy bà bố anh thì chiang cái mẹ cho kim không cái chân thỏ. Waktu saya pergi ke Freeport, Long ngày hi cái liệp miếng liệp bị bắt nó rồi miếng thấy bà bố đi. saya mau lihat gunung emas di Freeport kayak apa. Ngay con cái kim tùng cái dầm pan như này rồi. Setelah saya lihat gunung di Freeport, Sai ngay con lia untuk beripat ini tùng. warnanya tidak hijau, Kia cái sệt suy mê chiang. warnanya tidak kuning. Kia sệt mê bong. Ternyata gunung Freeport warnanya hitam pekat. Và kia cái vật na bu sệt. Sangat hitam. Shit phun bu. Dulu kami di Sumatera, Bom pai sai Sumatera. kebanggaan kami Bukit Barisan.
Ngai teu cui fanyang itu he Bukit Barisan. Bukit Barisan yang terlihat hijau indah. Li kai tong kon chiang wa chiang chiang. Setelah di Freeport saya bertobat. Tong ngai hi liao li dap Freeport sai pa pao det ngai free kai. Ternyata bukit yang hijau miskin, tidak ada tambangnya. Mang ti lia chiang chiang e bukit tu he kieu ngai mo kim kong. Kelihatan memang indah, Dai kon to xian chit he chiang. tapi nggak ada emasnya. Tan he mo kim ngai tu. Dan ternyata di Freeport tidak indah. Hian chit sai kai tit sai Freeport kai tit mboi chiang. Hitam pekat. Bu bu hep hep. Tapi ternyata gunung yang hitam pekat itu yang ada tambangnya. Tan he lia bu hep hep che che kai tung sat yu kim kong kai tu. Mungkin saudara di mata orang tidak menarik. Konan sikka choi nyin kai ngan chung mboi sia nyin. Mungkin saudara bukan fasih lidah. Konan sikka choi nyin kai kon dom me an ho kon ai kong. Mungkin saudara tidak berpendidikan. Konan sikka mo yu hok mun ai kong. Mungkin kitalah gunung-gunung yang hitam pekat. Sikka konan tu he ka kai bu tung bu bu kai. Tapi percayalah, Tan he xiong di sin balik itu semua choi li Tuhan simpan pertambangan potensi yang luar biasa. choi kai nei chung song ti yu pyong pit pit nen pit pit kiang Karena ai. itu mari bangkit, Lai tho ko lia lai sikka hong ai. kerjasama dengan Tuhan. Ka song ti hap za lai zao. Tuhan akan berkati kita. Song ti chu po Tuhan sikka. akan pakai kita. Song ti yung Tepuk kita. tangan bagi Yesus. Ho siu pen ja su ki tu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit Lai berdiri. sikka ki hong ai. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan. Lai sikka ki a siu hong ai sai song ti ben jian. Mari tutup mata saudara. Lai kan hat nyam he ban mu chu. Angkat tangan saudara. Nia kai siu ki hong ai hung ti ji mai. Dan mari saudara katakan Roh Kudus turun Lai sikka kong. atas aku. Shin len lai chung man lok ngasim chung. Katakan Roh Kudus pakai hidupku. Kong shin len yung ngai. Katakan Roh Kudus urapi aku. Ni kong shin len kau mat ngai. Mari angkat suara sembah Tuhan. Lai lai pai kin pai chu. Chan mai chu. Haleluya. Hianarala mase. Hinarala nama yaso. Hinarala nama yase. Hinarala nama yaso. Mari angkat suara saudara. Hindarada. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus lawan saudara. Sikarala. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Saudara yang sudah bahasa roh, mari bahasa roh. Malam ini yang sakit akan sembuh. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Saudara yang lemah akan dikuatkan. Terimalah urapan. Terima pengurapan baru. Terimalah pengurapan baru. Terima. Jadilah penuh. Jadilah penuh. Sekarang terima pengurapan baru. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Biarlah namase. Biarlah namase. Yesus. Yesus. Baptis kami. Baptis kami Tuhan Yesus. Baptis kami. Penuhi kami dalam nama Yesus. Buka tangan saudara. Buka hidup saudara. Sekali lagi, saat ini Roh Kudus mengalir. Mari buka hati saudara, buka tangan saudara. Terimalah Roh Kudus dengan iman. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Hindaralah homa, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Terimalah kesembuhan. Terimalah pengurapan. Dalam nama Yesus, pakai iman saudara.
Aktifkan iman saudara. Bekerja sama dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Aku usir roh kemiskinan, aku usir roh kelemahan, aku usir sakit penyakit, aku usir dalam nama Yesus. Keluar dari umat Tuhan dan jangan pernah kembali. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Urapan Roh Kudus memenuhi kami. Mari sekali lagi sembah Dia. Terimalah urapan baru bagi saudara. Terimalah kebangkitan. Terimalah pemulihan. Terimalah api Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. 破這份世界主耶穌，我相信世界得到一個新家了，新天約係得到強了，要不平係得到新的健康了。破這份嘅，哈利路亞，哈利路亞。感謝你主，感謝你。我就相信ลุงทุกอย่าง嘅อนัต得到一個恩典，一個客家智慧都係受力維持，但係一個反義。願叫妻我哋大嘅神不足，我哋大家上帝合作咗，我哋做上帝嘅工，感謝一個恩典，用啲錢買自家送小嘅行禮，自家嘅智慧到利吞，自家嚟賺自家接上帝嘅恩典，嘅平安快樂充滿落自家嘅心中，因為主耶穌寫世界，佢獻出本嘅石禮，佢死嘅復活，使到每一相信佢sa得到永久嘅生命，聖靈要今日同在，從你下到永久，使到自家。大自家去得勝嘅路，在耶穌基督嘅名，自家接一個福氣，自家做出一個福分現得，自家齊齊嚟講，阿門。上帝祝福大家健康，行喺報告之下。